after the recent announcement of the Central Home Ministry to enforce the Citizenship Amendment Act CAA 2019. Members of the Northeast Students Organization, led by President Samuel B. Jirwa, gathered near the Meghalaya Board of Secondary Education office in Shillong on the 12th of March 2024. In a symbolic act of protest against the perceived neglect of Meghalaya's concerns by the central government, they set fire to the documentation outlining the rules of the Act. Jirwa highlighted the discrepancy between the ministry's earlier assurance that the CAA wouldn't affect Meghalaya due to its inclusion in the 6th schedule of the Indian Constitution and the continued influx of illegal migrants into the state. He emphasized that if Assam were to implement the CAA, all northeastern states would likely follow suit. Go back! Bangladeshi, go back! Go back! Go back! Bangladeshi, go back! Go back! Go back! NDA government down, down! Down, 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 down! NDA government down, down! Down, 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 down! NDA government down, down! Down, 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 down! We oppose CAA! We oppose CAA! We oppose CAA! We oppose CAA! Bangladeshis go back! Go back! Go back! Bangladeshis go back! Go back! Go back! Bangladeshis go back! Go back! Go back! Today man kena tanya jik sekap tu sponsor. Luar ka 6 schedule ka kran ruam sepang kebaga bagi desa council kila pantiak lakam ya ka jingrung jing barzala. Ka kran ruam ya ka migration. Ka 6 schedule ka kran bitek tang ya ka development ka kran tek tang ya ka rukom im rukom nya ka hendo ka siap te ka kran ya ka jingrung jing gibri panaba. Di hangta ba ka 6 schedule kam patbiang pembalong menta pakan tiak lakam ya jingrung gibri panaba. Ka jingla ban tiak lakam gibri ban rung nabar ka dei ka state government pat ka central government. Ka state government ka an ki jong karu ka MRSS eru pembalong mentahi ka high court ka lapan sange ya jing rekam ya ka bad ya ka ILP ru ka sokar dia hadu mentak lemai wala ya dawa mentar ki fokus new kali ki jelang wala ka Meghalaya ka bahap posisi schedule ka Assam girang ki benta bahap posisi schedule kum ka Karbing Along di Mahasau bad ki Boro areas nangka ka Tripura ki Jaka bahap posisi schedule nangka ka Mizoram ka Nagaland ka Manipur bad ka Arunachal Pradesh ki badan ka ILP kinum syakta nak CA regi babon ki benta jo ka Assam ki light naka ni ka jing num kta jo ka CA le ne ka jing num trikam jo ka CA de lada ka Assam ka syakta suki ki benta jong ka than sti lam mi bro ko bai ki jalar ki syakta bai kumbolong menta ya piong bangi ki don schedule khang ni apo jalar ka jingi kumlo pat ka jing jele jing bar jalar ka jor hadu kan ni ka 6 schedule katkum geji jingi ka kremla banyada ya ka jingrung jing bar jala mari babon ki benta khamtam masor selong par ki khaput jong jala jingi labon di ki pat jai benriu derada tak 6 schedule kalala banyada balibat kamla banyada boros kata dei halor kata bangi smo bakasi si kanang wan pan susu ya kata ka jing penslur ya ki mender ki bari bagian wan sepokri jingi marba ka than sti lamingi nadu usna phatnai spa so punyo bagayo lanjut dari India ka than sti lamingi kalaya isya yakini kibrio napo kibari bagian wan bansong buhai snong bansong snong kumju usna phatnai spa nyupui abodon ka thama po Bangladesh bubun ba di ho hajar di lak kilarung sopo ka than sti lamingi dia nakaliang ngajongi tong ka than sti lamingi brokoi ngila yai simti ngalai pet ya kata ka jing bari nadu iporo menswa bar ka sarkar India da ka balik kumni kanang wa susu bagi tagi bari kenalong kitrai snong kitrai ri trai muluk hang ni stan stilam mi brokoi banglong ka jing ma yangi kirit pa kitrai muluk om tang jong ka Meghalaya ri jong ka dot isi brokoi dina ka daw bagi ai persya ya kani ka si haduk kani klemat balik ka jing ya jangai jongi kum ka jai benriu bagi jaj benriu ritpa jong than sti lam ngi nadu menswa
yong kata the alienation na ka sarkar India le ta takari India bi yo dai ka jingle ka jong ki hi na do bi yo for bang yo jing lan yo ni kham yo ya kata ka political justice jo ki than chdi la mi pro ko bai na do ka independence bar haduk ni klemat momenta ka i wa sarkar India kala le ya ka ba ka ban long ka jing ada ka jing penkiu ka jing kentiu ya ka ka tien ka tliet ka jing kentiu ya ka riti ke dustur ka jing kentiu ya ban yada ya jai bener pa sia ka than chdi la mi pro ko bai tang ka wi ro kam padon kan le kumno ngin ong ba ka sarkar India ka lale ha khulme ai ru am dei halor kani ba kani ka jing penjengai ni ka alienation rang jur apa yang try muluk jo ka than chdi lam ni ban ka sarkar India ti bodo le jang sarkar te kan dan shu ndrei ka jing ele jong ne su kumjuru par kiseng bidon kat ba ne su kiseng samla puli haki jelai ba fer kadang yai peteng nak koi kasih sekoi pan om tak kajing peteng ngaji ki surok ndrei kajing peteng nak liang ne so ini khunru ya ka hapo ka ying sari hang te hapo